namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course namuntlha ta khala hi bela the president laha xi tikombela ku loko na ku yi tlhe yi pandza hi un'wana movha. What's happening? Yeah, so ka siku namuntlha of course ra ti-11 ta May ni fike ni vona ti-big fans ta Benny Mayengani the president such as Xivambo kwalani as you can see va nga fika ku congratulations to Benny Mayengani as you can see a tsala ku golf 7 ku mitirhi ya vulavula na vanhu vo fana vo hlawulekani BMQ na yona ni swi vonini a swi tsarini na yena golf number 7 as you can see there. So ku yi pfula image ya yona yo sungula as you can see there. We have to say we different from the other one hikuva na hi swi tiva already yi xaveni GTI. It's completely different. No nga tivi ku yi nga yo modifiwa na, so it's a difficult matter guys. Let's just say ku yi xave another one ku leyi a yi vona ku yi na ti-modifications to tala swinene. I'm not sure if that's a sunroof or what. I'm not sure. I can't really easily tell if it's a sunroof or what, but mashoku yi na ti-modifications to tala swinene. So it's either yi xave another one, which I think makes a logical sense. Lomu kuma ku already a yi modify wini ma yi kuma yi na mhaka ya kona, or yo tlhe yi modify hi yoxe ku ri wo ve khe ni languta picture yo fana na le mashoku ni le ndzhaku leswi kombaka na ku na tin'wana timovha le ndzhaku leyi ti nga busy swinene na that BMW leti it's a BMW hi ku xexo yi busy yi susiwa swilo leswi kombaka ku yi le ku modify wini and stuff like that. So hi le xikarhi la it's either Benny the president yi xave another new car, which hi yona hi nga ta ku is a safe, it's a very safe opinion, and then the other one iku yo ya modify movha ya yona. So hi nga vula congratulations to Benny the president, and swi loko obvious loko ku ri yi xave yin'wana swo boha yi xavisa leya yin'wana loko ri mpela yi xave yin'wana GTI, unless if yo modifayiwa. So yona yi sasekeni guys, ti-images le ku fambeni kwalani yi sasekeni swinene. I'm impressed by it. GTI yi moko nga taleki GTI. Yeah, it's very good. Loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.